Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah summa ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Allah Taala'dan korkkan takvadarlarga dayardalgan, takvadar insanlarga dayardalgan, kenendigi asmanlardan жерден kenен bolgon beyиш üçün jana Allah'tın mağfirati keçirimi üçün şaşılgıla, jarışkıla, ataandaşkıla. Kresloga emес, biйлик emес. Kenendigi asman жерден kenен bolgon, Allah Taala'dan korkkan takvadarlarga dayardalgan, jana Allah'tın keçirimi üçün, mağfirat üçün şaşılgıla. Takvadarlar kim? Ellezine yunfikuna fis-sarra'i ve'd-darra. Takvadarlardın sıfatı kenençilik kezinde de, özü kıynalıp durgan kezde de kayrımdılık kılgan, beçeraga jardan bergen, jetimdin başын sılagan, özünün malı mülkün Allah razı olgun jolga nafaka kılgandar. Takvadardın dağı bir sıfatı vel kaziminel gayz, atçuların juta bilgendir. Takvanın bir sıfatı ne eken? Atçuunu juta bilgendir. Keyde maşallah köresin sakaldı koygon, uzun kiyingen, sünnet kiyingenmin deyip tağıp, maşinede artında keyde sveti vurursan, signalını basınca karama karşı jolga salıp alıp, je ayanta kıykırıp, bu takva emez. Takvadarlık senin uzun kiyiminde emez. Jupunu eski kiyiminde emez. Je koluna tayak karmaganыңda emez. Vel kaziminel gayz, atçuunu juta bilgendir. Vel afina anin nas, adamdardı keçire bilgendir. Başkalardı keçirgendir. Vallahu yuhibbul muhsinin, Allah jakşılık kılgandardı süyöt. İhsan degen söz, Allah Taala'ga ibadatты, Allah meni körüp turat degende ibadat kılуу. İhsan degen söz bendelerge, ihsan iki türdü bolot. Bendelerge bolgan ihsan, özüңüz üçün jakşılık kılgandar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin janına bir sahaba keldi. Avsini ya Resulallah, o Allah'ın elçisi maga osiyat kılın dedi. Peygamberimiz aleyhisselam'a bir sahaba kelip, Allah'ın elçisi maga osiyat aytın dediler. Peygamber la tagdab, gazaptanma, açulanma dedi. Kayra sırada avsini ya Resulallah, o Allah'ın elçisi maga osiyat aytın dedi. La tagdab, açulanma dedi. Üçüncü yolu soradı. Allah'ın elçisi maga bir jakşı osiyat aytın. La tagdab ve lekel cennet. Gazaptanma, açulanmagın, sağa beyişti kepildik berem dedi. Açuğunu bassan ne eken? Beyişti kepildik berem dedi. An Abi Hureyre radıyallahu anhu enne Resul sallallahu aleyhi ve sellem kal, Abu Hureyre'den Allah razı olsun. Peygamber aleyhisselam ayıttı. Leyse şedidu bis sur'ati. Küçtüğülük, ercigittik, atamandık, bürödü kötörüp çapkan demez. Peygamberin zamanında şu küreş köp bolgan. Oşondan Peygamber aleyhisselam bu jerde oşo küreşte aytıp atadi. Palvan küreşte bürödü çapkan palvan emez. İnneme şedid, elbette en güçlü adam ellezî yemliku nefse indel gazab, atçuğu kelip durgan kezde özünü başkara bilgen, atçuğunu juta bilgen adam en güçlü, en palvan adam dedi. Başımızdaki baleler emneden kelip atadi. Bizdin batkendikler aytıp koydu, jinime tiybe dep koydu. Oşo jin keledi da. Men jinim jaman deydi. Jini var eken da. Atçuğu kelgen adam kanı kaynap meyege çıkıp ketedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çınığı, küçtü çınığı palvan adam atçuğu kelip durgan kezde atçuğunu basa bilgen deydi. Abi Davud degen özünün Sunan kitabında Peygamber aleyhisselam'dın mo hadisini jetkizet. Karang. O atçuğunu basa bilgen jigitler. Keyde üyüңde de atçuğunu basalmay bala boluptu. Koşnaң menen atçuğunu basalmasaң bala bolot. Eli jerde başka da
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Men kazama gaydan ve huve kadirun ala en yunfizahu da'ahu Allah azze ve cel ala ru'usul halak yevmel kıyame hatta yukhayyiruhu Allah minel huril ayn ma şa. Бұл hadis өте еркектерге жаға тұрған, жігіттерге жаға тұрған жақсы hadis екен. Hadistің қотармасын білгенге келсе бір пайғамбарға салават. Sallallahu aleyhi ve sellem. Men kazama gayzan. Kim açığını juta bilse, içinde karmayı bilse. Ve huve kadirun ala en yunfizah. Oşu açığını bir öğüt ötküz alasın. Açığın kelgen kezde bir öğüt cığa çavalasın. İşten ayday alasın. Ce uyuğundan kuv veresin. Ce cumuştan boşadı veresin. Açığı kelgen kezde, açığını işe aşırığa kudreti jetip durgan kezde, açığını kim juta bilse, da'ahullah azze ve celle rusul halayık, kıyamatta halayık kalkın arasında Allah oşonu çakıratken, o ben de beri geldim. O açığını basabilgen insan, yevmel kıyame hatta, nege çakırat? Hatta yukhayyiruhullah minel hurul ayn maşa, mo beyişteki hurul ayınlardan, ür kızlardan kağlaganındı tandav algın dedikin Allah Teala. Allahu Akbar. Elestetkin. Beyişteki hurlayın, beyişteki ür kızlar. Bir barmağın çıkarıp koysa, cep olmasam 70 kavat şim kiygen bolsa, tizesindeki çuçukları jaltırap görünüp durat eken. Bir sömeyin çıkarıp koysa asman menen, batış menen çıkış jarkırap ketet eken. Emi kara. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kimde kim açığı kelgen kezde, açığını keltirgen adamga bir jamandık kılıbıga kudreti jetip durup açığını juta bilse, Allah al adamdı kıyamatta kalayık kalkın arasında çakırıp durup, mana beyiştin hurlerden kağlaganыңды tandap al deydi eken. Hurmatlı Müslüman bir tuğarım. Jaratkan Allah Teala Anfal suresinin 1. ayatında mınday deydi. Vattakullah, Allah'tan korkula. Ve aslihu zâte beynikum, araňar doňdogula, mamleňerdi. Ve atiullah ve rasulah, Allah'a jana paygambarga baş ilge, in kuntum mu'minin, eger çınıgı imandy bolsoňar. Hurmatly Müslüman bir tuğan, eger sen çınıgı imandy bolsoň, Allah'dan korkunda, Allah'a jana paygambarga baş iyip, öz araňardy mamleňerdi oňdogula deydi. Bölünbögüle, jarılbagıla, birbiriňdi şuwabagyn, birbiriňe kol köterbögün degen mesele. Wa aslihu zâte beynikum. Araňardy mamleňerdi oňdogula. In kuntum mu'minin şart. Eger imanyň barmy? Eger imandy bolsoňar, Allah Taalaga paygambarga baş iyip, öz ara mamleňerdi oňdogula deydi. Biz 93% musulmandarбыз dep kökürözgö kolubuzda urabız. 80% musulman jaşaýbız deybiz. Biz imandylar de. İmandylar öz ara mamileni oňdoýt. Hurmatly musulman bir tuğan. Jaratkan Allah Taala Ali İmran suresinin 105. ayatında mınday deydi. Ali İmran suresi 105. ayat. Ve la tekunu kellezine teferraku ve ihtelefu min ba'di ma ca'ahumul beyinat ve ulaika lehum azabun azim. Sadakallahul azim. Ve la tekunu kellezine teferraku. Özlerine anık, açık, bayan, Allah Taala'nın kitabı, dini kelgenden keyin öz ala karşılaşıp bölüngönler siyahtı bolbogula. Ve la teferraku. Ve la tekunu kellezine teferraku. Ve ihtelefu. Tartışıp talaşıp bölüngönler siyahtı bolbogula. Min ba'di ma ca'ahumul beyinat. Alarga Allah'ın dini kelgenden keyin, tuğra bagıt hidayet kelgenden keyin. Ve ulaika lehum azabun azim. Anday bölüngönderge Allah'ın katты azabı var deydi. Bugün Kudaydan korkuşumuz gerek. Kudayma şükür dinimiz var. Bizi biriktirgen Rabbimiz, Kur'an'ımız, dinimiz, mekanimiz, algan demimiz, içken suyumuz, tilimiz, bara turgan jerimiz bari bir olup durup biz bölünsök, tartışsak, talassak andaylarga Allah'ın katты azabı var deydi. Allah Teala Yahudilerge ne için mekensiz kaldı? 1948 yılga çeyin mekeni yok. Dünya yüzünde kuğulup yürüdü bular. Ne için? Allah Teala'dan Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam Tavrat, İncil menen kelip, alarga Tuğrat bağıt bergeninden keyin de bular biylik üçün, baylık üçün talaşıp tartışıp bölünüp ketkenden keyin Allah'ın katты azabı kelip mekensiz kaldı. Cersiz kaldı.
Ошондой Аллах Таала бетте эскертип атат: "Эй имандуулар, о Мухаммад алейхиссалам, ва ла такуну каллазина тафаррaqu." Өздөрүнө анык баяндар келгенден кийин өз ара каршылашып, бөлүнүп кеткен адамдар, яһудилер сыяктуу болбогула. Мына ошол адамдар үчүн чоң азап бар дейт. Азап деген асмандан таш жаабаса да мынандай тынчыгыбыз кетиши мүмкүн. Кудай сактасын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Айюханнас, о инсандар." Не үчүн имандуулар эле деген жок. Биздин арабызда бүгүн христиан да болушу мүмкүн. Кудайсыз атеист болушу мүмкүн. Пайгамбар: "Я айюханнас, алейкум бил жамаа." О инсандар, жамаат менен бирге болгула. Көпчүлүк менен болгула. Ва iyyakum вал фурqa. Бөлүнүүдөн сактангыла, бөлүнбөгүлө. Айюханнас, о инсан, алейкум бил жамаа. Силер жамаат менен болгула. Ва iyyakum вал фурqa. Бөлүнүүдөн сактангыла. Пайгамбар 3 жолу кайталады. О адамдар, жамаат менен болгула, биримдикте болгула, бөлүнбөгүлө. Ал жамаа рахма. Биримдикте Аллахтын рахматы бар, Аллахтын берекеси бар. Вал фурqatu азабун. Бөлүнүүдө Аллахтын азабы бар, Аллахтын каары бар деди. Ошондуктан да Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Ал фитнату наиматун ла'ана Аллаху ман айqadhaha." Фитна деген нерсе бузукулук. Элди бөлүп жаруу, элге туура эмес пикир берүү, бул уктап жаткан нерсе. Ким аны ойготсо, ага Аллахтын наалаты болсун дейт. Бүгүн сен түндүксүн, сен көлдүксүн, сен таластыксың, сен түштүксүн, сен солтосун, сен саяксың. Урууларга, улуттарга бөлбөгүн. Бул уктап жаткан нерсени ойготкон адамга Аллахтын наалаты болсун. Аби Муса ал-Аш'ари деген сахаба айтат: "Кала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам: "Ал-му'мину лил-му'мин кал-бунyan, яшудду бa'духа бa'д." Пайгамбар алейхиссалам: "Ал-му'мину лил-му'мин кал-бунyan." Bir imandуу экинчи имандууга bir курулуш сыяктуу. Кирпичтер связка кылып бири-бирин бекемдеген сыяктуу бири-бирибизди бекемдешибиз керек экен. Бөлүнсек эмне болот? Күч болобу? Келечек болобу? Al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'daha al-ba'd. Пайгамбар бул хадисте айткан кезде мынтип айтты: "Имандуу адам экинчи имандуу адам үчүн курулушта бекем сыяктуу." Монтип Пайгамбар колун ушундай көрсөттү. Мондай болгондо бекем болобу? Кийин Пайгамбар алейхиссалам: "Инна шайтана зибул инсан." Шайтан инсандын карышкыры. Шайтан инсандын карышкыры эмне экен? Инсандын карышкыры шайтан. Ва инна якулу зибу минал гhanami qasiya. Албетте карышкыр койдун бөлүнгөнүн жейт. Карагыла, биздин ата бабабыз мусулман болгон. Ата бабаларыбыз динди, Куранды терең түшүнгөндүктөн кээ бир аят хадистерди макал лакап кылып айткан. Бөлүнбө кыргыз, бөлүнбө. Бөлүнсөң кыргыз бөрү жеп кетет. Бөлүндү кыргыз деп бөтөн элге кеп кетет дейт. Бул ушул хадис ушул. Пайгамбар алейхиссалам: "Ал-му'мину лил-му'min kal-bunyan." Имандуу адамдар бири-бирине курулуш сыяктуу, бири-бирини бекемдейт. Шайтан инсандын карышкыры, албетте карышкыр бөлүнгөн койду жейт дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, Нухман ибн Башир деген сахаба айтат: Пайгамбар алейхиссалам мындай деп, пайгамбар минбарга чыгыптыр. Пайгамбар алейхиссалам элестеткин. Урматтуу мусулман бир тууган, biz 7 апрель мечитте болгон менен кегиле рухубуз менен, акылыбыз менен Мадинага бир зияратка барабыз. Пайгамбардын мечитин элестетиң. Пайгамбар минбарга чыкты дагы сизге кайрылып атат, имандууларга. Ушуну элестетиң. Пайгамбар минбарга чыкты. Мындай деди: "Мен лам яшкурул қалил лам яшкурул касир." Азга шүгүр кылбаган көпкө шүгүр кылбайт. "Мен лам яшкурун нас лам яшкуриллах." Бендеге разы болбогон Аллага разы болбойт. Ат-тахаддус би ни'матиллахи шукрун. Аллахтын берген ниматын, тартуулаган нерселерин айтыш, сүйлөгөндүк бул шүгүр кылуу дейт. Ва таркуга куфр. Аллахтын берген ниматыны айтпагандык бул нанкөрлүк. Вал жамаа рахматун. Биримдик Аллахтын рахматы. Вал фурqatu азабун. Бөлүнүп жарылуу Аллахтын азабы деп пайгамбар айтты. Саллаллаху алейхи вассалам. Эми ал-муслиму мен салим ал-муслимуна мин лисани ва яди. Мусулмандын тилиден, колудан башкалар саламатта болсо, ошол адам мусулман деди. Мусулмандын тилиң менен бирөөгө ыза бербейсиң. Тилиң менен элди бөлүп жарбайсың. Акарат кылбайсың, гыйбат кылбайсың, ушак айтпайсың. Жана колуң менен бирөөгө кол көтөрбөйсүң. Бирөөнүн канын төкпөйсүң. Же болбосо бирөөнүн буюмун албайсың.
же отуруп алып соцсеттерде жалган ушак айыңды таркатпайсың. Мусулмандын колудан, тилиден башкалар саламатта болсо, ошол адам мусулман деди. Ал муъмину, муъмин ким? Муъмин, имандуу ким? Имандуу мен аминахун нас ала димаихим ва амвалихим. Муъминдин колудан, тилиден башкалардын малы, мүлкү, намысы аман болсо ошол муъмин дейт. Муъмин адамдан башкалардын каны, малы, намысы аман болсо сен муъмин экенсиң. Жарир деген сахабанан Аллах Таала разы болсун, анна Наби саллаллаху алейхи ва саллям кала фил хаджатил вада. Пайгамбар бир жолу хаж кылган. Бул хажды коштошуу хажы деп аталат. Пайгамбар бул хаждан кийин 3 айдан кийин каза болгон. Коштошуу хажында Жарир деген сахаба айтат: "Истан ситиннас". Жарир деди. Жарир бу сахабанын үнү каттуу экен да. Коңур үнү бар экен жакшынакай. Ал кезде мо микрофон жок, громкоговорителер жок. Пайгамбар: Жарир, адамдарды үн чыкпастан тынчыт dedi. Fakara keyin bardıq sahabalardı Jarir razıyallahu anhu uqqura paygambar süyleyt dedi. Bar tıştangandan keyin paygambar aytdı: "La tarji'u ba'di kuffaran." Men ötüp ketkenden keyin sizler kafirlikka qaytıp ketpegile dedi. Men sizlerge iman alıp geldim. Sizlerdi musulmançılıkka çakırdım. Menden keyin kafirlikka qaytıp ketpegile. Kantip kafirlikka qaytıp ketesin? Yadribu ba'dukum riqaba'd. Biring-biringdin moynuna kural kötörüp. Al kezde kılıç da yeme. Bugün pistoletin boluşu mümkün. Dubinkaң boluşu mümkün. Menden keyin biringe biring kural kötörüp, biringdin biring moynunu alıp, baş keser, kalle keser bolup, menden keyin kafir bolup ketpegile dedi. Wa fi rivaya, dagı bir rivayette Peygamber mındaydı. Vaylakum. Ay ahvalыңарга vay bolsun. Vay dep jaşaoңарга vay bolsun. Vayhakum. La tarji'u ba'di kuffara. Menden keyin kafir bolbogula. Yadrib ba'dukum riqaba'd. Biringdin moynungdu biring alıp, biringdin başыңды biring alıp. Biringe biring kural kötörüp, menden keyin kafir bolup ketpegile dedi. Urmatlı musulman bir tuğan. Bul hadiske tereң köngül bursaң, musulmanga kural kötörüsü bul küfürlük eken. Musulmanın kanın tögü bul küfür dedi Peygamber aleyhisselam. Bul kafirlik dedi. Peygamber anne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal sibabul muslim fusukun. Bir musulmandı sökköndük. Eneden alı, atadan alı, akarat kılı bul fasıktık. Fasık degen dinide taykı, dininde bekem emez. Maşallah dinçil bolup görünösün. Kolunda tesbih, misbak koldanösün. Kıyın bolup taza uzun kiyingensin da bir musulmanı söküp atasın mı? Sen fasıksın, dininde taykısın. Dinin bekem emez. Dininde bekem olgan adam bir ödü sökpeydi. Wa qitaluhu kufrun. Wa qitaluhu kufrun. Je musulmanlığa bolsa kural kötörü, bir musulmanды öldürü bul kafirlik dedi. Musulmandı sögüş bul dinde bekem bolbogonduk bolsa bir musulmandın kanın tögü ne eken? Kafirlik. Jabir ibn Abdullah degen sahaba Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "Kunna fi gazwatin." Bir gazatga çıktık ele deydi. Peygamber menen. Kafirlarga karşı salgılaşууга çıkkanbız deydi Jabir aytadi. Fakasa racul minel muhacir racula minel ansar. Bir muhacir Mekke'den kelgen musulman ansar bolgon Madinalıktın köçügüne bir tepti deydi. Tündüktükte tüştüktük bir tepti misali. Fakal el ansari ya lil ansar. Ansar olsa hey ansarlar Madinalıklar kana namısыңар dedi. Bu ne degen bu köçüğüne teptirip жүрөsүңөр dedi. Vakal el muhacir ya lil muhacirin. Makkalıktan kelgenler Mekkelikler kaydasыңар bar mısыңар dedi. Hazır aytıp atpaymy? Palançı koldagonlar bar mı dedi. Barsыңар mı dedi. Bunu Peygamber ugup kaldı. Mekkelik Madinalık köçüğüge teyip koydu. Madinalıklar olsa Madinalıklar namısыңар kayda dedi. Barsыңар mı dedi. Muhacirler olsa Mekke'den köçüp gelgenler barsыңар mı dedi. Peygamber ugup ma balu da'val cahiliye. Peygamber etti.
Эмне болду? Исламга чейинки болгон караңгылыкка чакырып жахилия деген динсиздикке чакырып атасыңар деди. Бул эмне чакырык? Динсиздикке чакыруу. Дауха фа иннаха мунтинна. Динсиздикке чакыруу, трайбалисттик бул мунтинна деген сасып кеткен нерсе. Сасык нерсеге чакырбагыла. Бул динге чейин болгон. Дин иман келгенден кийин Алланын барлыгына билдигине иман келтирсек, Раббыбыз бир, пайгамбарыбыз бир, китебибиз бир, кыблабыз бир, мазхабыбыз бир, имамыбыз бир. Ошо биримдик шунча силерди бириктирген нерсе тургандан кийин дагы трайбализмге чакыруу, улут-улутка бөлүнүүгө чакыруу, урууларга чакыруу, бул фа иннаха мунтинна, бул сасык нерсе. Бул исламга чейин мусулмандарга жарашпаган нерсе деди. Пайгамбар дауха, таштаныңды деди, экинчи муну айтпагын. Аллах Таала бул үммөттү, мусулмандарды бир мизамга койду. Ал мизам кайсы мизам, урматтуу мусулман бир туган? Иннамал муъминуна ихватун. Албетте чынында бардык момундар бир туган. Чынында бардык момундар бир туган. Фааслиху бейна ахавайкум. Эгер бир туган болсоңор, бул бир тугандардын арасын оңдогула. Бир тугандардын арасын оңдогула. Түндүк түштүк дебегиле. Таластык көлдүк дебегиле. Баткендик оштук жаллабаттык дебегиле. Бир тугандардын арасын оңдогула. Жана фааслиху бейна ахавайкум ваттакуллах. Алладан коркула. Лааллакум турхамун. Балким ошол бир тугандардын арасын оңдосоңор, Алланын райымына арзыгандардан болорсуңар. Алланын рахматына татыктуу болорсуңар. Бул мизам не экен? Ислам динибиз имандууларды бир мизамга койду. Иннамал муъминуна ихва. Чынында имандуулар бир туган. Кийин дагы бир аятка чакырды. Вa'тасиму бихаблиллахи жами'ан ва ла тафаррaqu. Алланын дининде, жибинде бир болгула, ва ла тафаррaqu. Бөлүнбөгүлө. Пайгамбар айтты: "Мен идда'a da'wal jahila fa innaha min jusa jahannam." Көңүл бур, кулагыңа кулак сырга болсун. Пайгамбар алейхиссалам мындай дейт: "Мен idda'a da'wal jahila." Ким исламга чейинки болгон чакырыкты даабакса, ал исламга чейин бөлүнүүгө чакырса. Ой, түндүктүктөр, о, түштүктүктөр, о, батыштыктар, о, чыгыштыктар деп. Fa innaha min jusa jahannam. Ошол чакырыкка чакырган адам дозоклардан. Jusa jahannam деген дозоко тизеси менен чөгүп кирүүчүлөрдөн. Дозоктун отунудан. Кийин бул пайгамбар айтты: кимде ким исламга чейинки болгон караңгылыкка бөлүнүүгө чакырса, чакырган адам дозоклардан деди эле пайгамбарга сахаба айтты: "Я Расул, ва ин салла ва сам." Сиз айтып жаткан адам орозо кармаса, намаз окуса, орозо кармап намаз окуп туруп да улут-улутка бөлүнүүгө, трайбализмге чакырса, ол дозоку деди пайгамбар. "Ва ин салла ва сам." Намаз окуса дагы, орозо тутса ал дозоку деди. Намаз окуса да, орозо тутса да ал дозоку деди. Эмне үчүн? Анын намазы, орозосу жамандыктан тыйган жок. Фад'у би дa'валлахи аллази саммакумул муслимин. Эгер чакыра турган болсоңор, Алланын чакырыгы болгон чакырыкка чакыргыла. Аллах силерди мусулман деп, муъмин деп сыпаттады. Бизде Аллах не деп сыпаттаптыр? Кыргыз, өзбек, уйгур деп турган. Муслимин, мусулмандар, Алланын буйругун таслим, баш ийгендер деди. Эгер чакырсаңар, шу Алланын чакырыгына чакыргыла. Иманга чакыргыла, исламга чакыргыла, биримдикке чакыргыла. Исламга чейинки болгон караңгылык бөлүнүп жарылууга эмес. Урматтуу мусулман бир тууганым, келиңиздер. Жана айттым, пайгамбар алейхиссаламды бул балким хадисти мен окуп жатам, бирок сиз пайгамбар сизге айтканда элестетип көрүң. Пайгамбар алейхиссаламды элестетсеңиз, пайгамбарым дейт: "Ана заимун би бейтин фи рабдил жанна. Лиман таракал мираа." О, талашкандар, тартышкандар, Раббым Аллах, пайгамбарым Мухаммад, диним ислам деп өзүнүн мусулмандарын эсептегендер, пайгамбар сага кайрылып жатат. Мындай дейт: "Ана заимун би бейтин фи рабдил жанна." Бейиштин кире беришинен бир үйгө мен заим деген кепилмин дейт, гарантиямын дейт. Ак үйдөн 7-нчи этаждан креслого деген жок. Өкмөт үйдөн бир кресло берем деген жок. Пайгамбар айтат: "Бейиштин кире беришинен бир үйгө кепилдик берем" дейт. Кимге? Лиман таракал мираа. Кимде ким тартыш талашын таштаса.
Tartış talaşını taşta. Ve in kana muhiqqan, çındık anın tarafında bolup turuptu. Keyde çındık siz taraftasız. Bирок ошо musulman bir tuğanı menen aranı buzup albayın, mamleni buzup albayın dep, çındık sizdin tarafta bolup turup dele, tartış talaşты taştagan adamga paygambar beyiştin kire verişinden bir üydü kepildik berem deydi. Bu kreslo emnege arzıydı? Kançalar oturup ketти. Kançalarga buyurgan jok. Kançalardın başın jedi. Kançalardın kelечегин talkaladı. Sen arzubagan nerse, beyişte bunu kepildik bergen azırkı parlament kepildik bergen jok buga. Biz seni şaylap koy. Paygambar aytıp atadi. Beyiştin kire verişinden bir üydü kepildik berem kimde kim? Tartış talaşın taştasa. Wa bi baydin fi wasatil cennet limen tarakel kezibe. Kalpıçılar. Adamdardın kulağına lapşa ilgenler uğup koyayım bunday deydi. Beyiştin ortasından bir üydü kepildik berem kimde kim? Kalp aytkanın taştasa. Allahu akbar. Жалганды тарқатып қалып айтпағын. Üçüncüsünü қараң. Пайғамбар. Wa in kana mazihan. Ошо қалпыны тамаша иретинде de айтпаса. Кебілер қалп айтады да тамашалап қойдым дейді. Пайғамбар алейхиссалам айтады, бейіштің ортасынан bir үйге кепілдік берем, kimde kim қалп айтуыны таштаса, тамаша иретинде болса да. Üçüncüsünü қараңыздар. Allahu akbar. Wa bi baytin fi a'lal cennet limen hassuna khuluqahu. وفي أعلى الجنة لمن حسن خلقه. Beyiştin en törüdün, büyük derecesinden bir üyge kepildik berem, kimde kim? Adep ahlakın oңdosu. Adep ahlakın oңdogonduk, hakarat kılbaydı. Kıykırıp alıp eldin tınçını albaydı. Peygamber aleyhisselam, beyiştin en törüdün, jogorgu derecesinden bir üyge kepildik berem, kimde kim? Özünün ahlakın oңdosu deydi. Mana hadisті қараңыздар. Sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber qanday ulu hadis ayttir. İmam Tirmizi rivayet kılgan. Ve iyyakum vel furqa. Aleykum bil cema'a. Ey ümmetim. Birimlikte cemaat menen bolgula. Ve iyyakum vel furqa. Bölünüden saqtangıla. Fe inne şeytana ma'al vahid. Şeytan жалгыз menen birge bolot. Oho milel isnayna abad, ek adamdan şeytan alыс bolot, üçөөдөн alысыраак bolot, cemaattan öte alыс bolot. Жалгыз калган кезиңде şeytan азгырат. Şeytan cemaattan alыста bolot экен. Өзүң эле элестетип көргүн. Үйүңдө окуган намазың кандай, cemaat менен окуганың кандай? Пайгамбар алейхиссалам айтат, бөлүнүүдөн сактангыла, cemaat менен болгула. Şeytan жалгыз менен бирге ekөөдөн alысыраак. Men arada hadisin ulandısını qarang. Men arada bahbuhatal cennet felyelzem cemaat. Kim beyişte jırgap jaşoonu kaalasa, beyiştin jırgalçılığın kaalasa, felyelzemul cemaat. Al cemaat menen birge olsun deydi. Allahu akbar, qarang. Dinimiz emnege çakırıp atat. Kimde kim beyiştin jırgalçılığın kaalasa, beyişte jırgandırganды kaalasa, beyiştin jırgalçılığı degen bul dünyada da mana 2-3 günden beri tınçımız ketip atat. Kudayım şu mekenimizge tınçlık berse eken. Kırsık apattan saktasa eken. Bölünüp jarıldan saktasa eken. Mana amançılık ketkende esigizler ötkön juma emneni bayan kıldım ele men. Ötkön juma tınçlık nimatı jönünde süйлөгөдүм mü? Adamların tınçlığı kanday ulu nimat ekenin. İbrahim aleyhisselam Allah Teala'dan suraganda, Rabbim bul mekende tınçlık meken kıl demedi mi? Tınçlık bolbosa senin milyard akçanın ne paydası var? Tınçlık bolbogan jerde önügü bolabı. Tınçlık bolbogan jerde ösü bolabı. Beyiştin jırgalçılığın kaalagan adam cemaat menen bolsun. Urmatlı musulman bir tuğan. Eldin birimdigin. İnne hifaz alel vahdetil muslimin fardun şer'iyyun. Eldin birimdigin saktoo şariattagı moynumuzga yüktölgen farz bol. Ne eken? Sünnet emes. Vacip emes ne eken? Eldin birimdigin saktoo her bir musulmandın moynundagı farzı. La yecuzu tafrit fihi. Bihalim minal. Kanday ahval bolbosun, kanday kırdal bolbosun, eldin birimdigin buzu caiz emes, şariatta tıyığı salıngan nerse.
İnne vahdetul umme amana fi a'naqina. Ümmetin eldin birimdigi her bir Müslümandın moynunda amanat. Her bir moynunuzda amanat ne eken? Men uğup жатқан bir tuğan çıkıp alıp hazır bölünbegin dağı sen. Men palançını koldoymun, men pustançını koldoymun. Eldin birimdigi, eldi bölüp jarıp kele turgan birlikte nalat bolsun. Biz Allah Taala'nın aldığında namaz okuyan insanlar, imandılar, eldin birimdigi moynumuzda amanat bolsa, Allah Taala'nın aslına varganda cevap beremiz. Aylыңдын, elingdin birimdigin saqtadың mı je? Ağa hareket kılbadың mı degen surowga. Rabbuna vahid. Rabbimiz Allah'ımız bir. Dinimiz bir. Kitabımız bir. Peygamberimiz bir. Kıblamız bir. İçken suğuz bir. Algan demimiz bir. Bara turgan mürzemiz de bir. Emnege bölünöbüz? Emnege talaşabız? Emnege tartışabız? Zubayr ibn Avvam degen sahaba bir hadisi bizge jetkizet Peygamber aleyhisselamdan. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber mınday deydi. Kale, debbe ileykum da'ul umem qablakum. Silerge, silerden murdağı ümmetlerden ildet kirip kelatat deydi. Peygamber aytat, silerge, silerden murdağı elderdin ildeti orusu kirip kelatat deydi. Al kaysıdı? Al hasad vel bagda, kızganı jek körü deydi. Bir-biriga kızganı jek körü. Vahiyel halika. Peygamber aytat, biröwge kızganı, birövdü jek körü, al halika degeni Arap tilinde hallak deydi, çaştı kırıp salıp aytat. Ne eken? Halika degen söz. Kırıp salat deydi. Jek körü menen kızganı bul, ne eken? Kırıp salıuçu nerse deydi. Kim Peygamber aytat? Ama inni la aqulu tahliqu şar. Biroq men kırıp saldı degen, salıuçu derse degende çaçыңарды kırat dep aytpаймын deydi. Walakin tahliqu din, diniңерди kırıp salat deydi. İmanыңарды kırıp salat deydi. Hurmatlı Müslüman bildiğin, jek körü menen kızganı ne kılat eken? İmanды kırıp jok kılat eken. Wallazi nafsi biyedi. Canım kolunda olgan Allah'a kasam içen deydi Peygamber aleyhisselam. La tadkhul cennete hatta tu'minu. İmandı bolmayınca beyişke kire albaysınlar. Ve la tu'minu hatta tahabu. Birbiriňerdi süýmeýinçe imandı da bol albaysınlar. Afala adullukum ala şeyin iza fa'altum tahabbtum. Birbiriňerdi süýe turgan, eger men aytkan nerseni atkarsaňar, birbiriňerdi süýdüre turgan eň oňoý joldu üreteýinmi deydi. Üretin ya Rasulullah, afşus salam, salam aytuudu jaýgıla, araňarda tınçlykty tarkatkyla, oşonda çynyk imandy bolasyňar deydi. Hurmatly Müslüman bir tuğanım. Allah ayta ve ta'awana alel birri ve taqwa. Ve la ta'awana alel ismi vel udwan ve taqullaha innallaha şedidul iqab. Maide suresi 2. ayat. Köngül bir. Ve ta'awanu alel birri ve taqwa. Jakşılık jana takvalık işlerinde birbirine jardan bergile. Jakşılık jana takvalık işinde birbirine jardan bergile. Düşmançılık jana günah işlerinde birbirine jardan berbegile. Bölünüde, jarılıbıda. Günah işlerde birbirine jardan berbe. Vattakullah. İnnallah şadil iqab. Allah'dan korkla, Allah'ın azabı kattı deydi. Eğer bölünüp jarılıbıda birbirimizi kolday turgan bolsak. Günah işte birbirine jardamçı bolsak, Allah'ın kattı azabından korkla deydi. Allah Teala bu ümmetni, Muhammed Aleyhisselam ümmetini bunday bir sıfat beripti da Kur'an-ı Kerim'de. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin sıfatı kanday? Kuntum hayra ummetin uhricet linnas. O Müslümanlar, siler adamlar üçün çıkarılgan en jakşı ümmet boldunlar deydi. Müslümanlar yer yüzündeki başka bardık adam zatına çıkarılgan en jakşı ümmet ekenmiz. Biroq şartı var, kantip jakşısın? Uzun kiyim kiysen mi? Je kolunda tesbih kötörüp жүрсөң mü? Yok. Adamların arasında ümmetke en jakşı adamsыңар. Ta'muruna bil ma'ruf. Tuğra jolga çakırasыңар. Jakşılığa çakırasыңар. Ve tenhauna anil munkar. Tuğra emesden tiyasыңар. Ve tu'minuna billah. Allah'ın barlığına bilgine iman keltiresіңер. Allah'ın barlığına bilgine iman keltirsen,
Тура жолго чакырып, туура эместен тыйсаң, сен пайгамбарды Аллах Таала Куранда сыпаттаган эң жакшы үммөттөсүн. Кайдыгер болсоң, бирөөдүн жамандыгын көрүп тыйбасаң, бирөөдү жакшылыкка чакырбасаң, бул сыпат сенде жок. Урматтуу мусулман бир тууганым, Пайгамбар алейхиссалам "Мен раа минкумул мункара", силердин кимиңер туура эмес ишти көрсө дейт. Кимиңер деген дамылалар көрсө, давачылар көрсө, имамдар көрсө деген жок. Же МВД'нын адамдары көрсө деген жок. Ким? Мен раа минкум. Силердин араңарда кимде ким мункар, туура эмес ишти көрсө, фалюгайру бияди, барып колу менен өзгөртсүн шону, колу менен токтотсун. Токто. Жердешим, мекендешим. Мусулман бир тууганым, бул кылыкты кылбагын. Колуң менен фаиллам ястати, колуң менен токтото албасаң, фабилисани, тилиң менен айт. Алладан корккун, элди бөлүп жарбагын. Тилиң менен да айта аласың. Фаби калби, жүрөгүңдө кайгырдым. Ушул мусулмандын жаман кылык жорун колу менен токтото албадым. Тилим менен айта албадым. Шуга эрким жетпеди. Кудайым шуга туура багыт бергин. Жаман жолдон сактагын деп тынчын кетип, ошого сарсана болсоң, ва залика адафул иман, күчсүз, заиф, күчү жок болгон иманыңдын бар экенине далилдейт. Ошо иман эл тополон кылып атса, мародёрлук кылып атса, элди бөлүп жарып атса, сен үнчүкпай күлүп карап турсаң, сенин анда тилиң менен да айтпадың, колуң менен да токтотподуң, жүрөгүңдө да кайгырбадыңбы? Сенде анда күчсүз болгондо иман жок экен. Урматтуу мусулман бир тууган, айлана чөйрөдө болуп жаткан бул бардык терс көрүнүштөр эмнеден болуп атат? Биз кайдыгер болуп атабыз. Кыргызстанда 2000ден көп мечит, азыр барсаң, мечиттер толгон, короолор толгон. Бирок мечит жума бүткөндөн кийин бая мусулмандардын сыпаттары кана? Туура эместен тыйган, туура жолго чакырган, элди биримдикке чакыргандар кайдан да? Кыйшайып алып, ичине ичип алып, Аллах сыйлап берген акылын жоготуп коюп, кыйкырмай. Кыйкырык менен иштелсе чечилбейт. Аллах Куран ва амрухум шура байнахум. Булардын иштери кеңеш менен болот дейт. Отуруп кеңеш керек да. Şu көчө менен иш чечилеби? Кыйкырык менен. Аркем эле айтат, мен артымдан мынча адам алып келет дейт. Мен ишенем, азыр могу жамаат мен артымдан жүр десе жүрөт да. Бул маселе эмес да андай. Кайсы саясатчың бар бир 200-300 адам шону укканы барат. Тыйым бербесең, фитна кылбасаң эрчпейт сени эч ким. Бирок Кудайга шүгүр, биз бир жерге барып, мындай эл эрчийт. Бул эл эрчитүү менен болбойт да. Бул көчө маселеси эмес бул. Бул мекен биздин мойнубуздагы аманат го. Алланын берген ниматына шүгүр кылбай нанкөр боло берсек, берген Аллах Таала алып койбосун. Жер жүзүндө бизден 3 эсе, 4 эсе, 10 эсе көп элдер бар. Улуттар бар. Желбиреткен желеги жок. Өзүнүн мекени жок. Мен палан жердин атуулумун деп сыймыктана албайт. Жерде кор болуп, мазлум болуп, башкалардын зулумунда жашап жатат. Аллах Таала бизге берген жерди кайра ушунта берсек биз, биримдикте жашай албасак, ынтымагыбыз болбосо, ынтымак болгон жерде береке болот да. Качанга чейин мындай эме? Al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'd wa shabbaka bayna asabi'ihi. İmam Bukhari, İmam Müslim rivayet kılgan, al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan. Bir imandı adam ekinci adamga kuruluş siyaqtu. Peygamber bunu aytты. Yashuddu ba'duhu ba'd. Birini biri bekemdedi. Wa shabbaka bayna asabi'ihi. Şarapattu manjaların Peygamber moğuntup körsetdi. Bir bolgula dedi. Allah Kur'an-ı Kerim'de Hucurat suresinin 9. ayetinde aytadi. وَاِنْ طَائِفَتَانُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اِقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Eğer iki taifaga bölünüp imanlılar birbirine kol götürse, birbirine kural götür, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. İmanlılar seler barıp arasını oңдоğulardın. Eğer de mu'minler iki taifaga özara fikir gelişmesen soğuşsa, ekönün arasını oңдоğula deydi. Biz emne kılışımız gerek? Hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Bizdin Rabbim Allah, Peygamber Muhammed, dinim İslam degen Müslümandın mildeti eldi jaraştırуу, bölüp jarуу emес. Eldi ынтымакка, иманга чакыруу.
Kelgile kaydıgar bolbogla. Amin. Allahümme gfir lana zunubana ve keffir anna seyyiatina ve tawaffana ma'al abrar. Allahümme a'inna ala zikrika ve şükrika ve husni ibadetik. Ve sallallahu teala ala hayri halkı Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amin. Bi rahmetike ya erhamer rahimin.